Sila ya sup ta, mei. Mei. Đấy. Ta. Ini kan ini. Hai na try. Không. Đấy, ya thu ni không qua. Jurip barwan pej yakini ki snong nila yo man pej ki artri ki snong ya ka thangrain water supply scheme badi kini ka barato ya ka bakidang long on ko yin kadang yat ke jing tray mata te ni sukman badi iba ke tray kala yat bah bat kenman ro bakindap ka por ka babian te skutanap bah ka jing ban ka bangawan jurip ni yo wasuthu ya ki importance ya ka jing kam jo ki scheme ban pendap Markidon kijing hakaba nakaliang jong ka JJM ki engineers kita pun ya ka estimate kat kong guidelines jong ka JJM bagi sutho ba kindon kiying ketukani ki ban nomdak ti ban nakaliang department kita le la ka jong kota ban snack estimate kerpang na kapta kita kiying ki padap ha ka jing pun manakane nakadaw jong kidon ki technical problem ya ka ba amla penbiang ha ka ba ki empat kentup ha kata ka I miss te dene kita daw kidon kiying ya kiba kim pat include hakane ka scheme then dene kaling ka sarkar ngin simkia ikani kaling department ngin simkia bat ikwa hiba ka waypoy kalong yeng kidi ban yo ko umde te ka jingwan jingo mentai kini ki art di snong kalong ka ba don jingbot hado kata-kata ya ka ba mengaku minister idon lang ni lokal mle iban yarap perkenmau na kapor kembali julek kapor baro tir ba inang le kata ban ya trelang perkenmau ini bad ka bangin petikna ba kiri snong kin yo ka umbam umdi ka bayo lam kuwe ki snong ro ting yo i ki ya ju ka kam sutenat meneng ila yo ban let ban tes ban let ban persang ya we na ki kor ha truyeng ya ke ba la yo ka ti sutenat ban i ba kami ka kadon ti kwe ti ba kane ki yo kan long haman lagi truyeng ai kblai ki executive engineer ko kenjing tai SDO tak nazir berlang patngi patro ki bro ke snong ki balaya donlang patngi hne idon le mentah ke snong hne barato kebarang penkre ya ke ji seksinat isko tho bakalong kabar kam hado kata-kata bakin yo ka umbam umdi hoj kalong lase ka bom la long bakin pendep ya ke skim permanent hak bakin yo haman lagi truyeng hapo ya ke jeseng ndai kemengilawan Kualiti bagi department kan ya don benta kena don ketilang hak kena cipun krek kena jisir sinot hak keba onyo banirap kena snong ya kena kebalang la kalong ka temporary arrangement ke bahak kalau kurkum kumang jule ke cakap barok kualiti bahang ne ru department kena don ketilang ban yarap ya kena kebalang kena snong hang ne hak keba kinyo ke umbam umdi dah kena kadur hak kena kurkum krek hak kebana kaliang jong kini ki borsnong na kaliang ki komiti sinot kin saya kendo ya ke department batang ke department kerpat ya ki officer badai pek bakin ya dak sitom banyarap ba kani ke snong kani ke balang kin nom sofar things ki bobon ki jaka ngim juk hamyo gravity source tenri hakini ki artli ki water supply scheme ke bangi pek menta ki yo ka gravity source ya ke baka kawan hi dan mar kata sutu sin ba kamde ke pumping kadon ke jikerman besin bal apoi ka kan poi sa ba 24/7 namar kadai ka gravity te ngisko teman wala kala kamjingai ru te wala kamjingai khandai kilometer yo ba ndai khandai kilometer gi haban sim ya ka sos nang tai na ka sinong pamanik mantuna hoi te ndai wala ka jigai ru kan ka jikerman makraw pa ba sin bagala poi kin yo umbe mente omdei ko ki jaka ka badai na ka pumping bakin mi kidaw jo kajing du light kan mi kidaw jo kajing ing kipom dan rehang ne isngau ba karon kajikaman makraw kilang yo ka gravity source Itulah sutu asip bakanit. Kari ka gravity source bat komentar ko kalampoy ti kualiti bakanam dan syuk kata kadaw ban bakanam poy ke ti komentar ko kalampoy kajing kualiti jongi kalong bakin pendap ya kana ka retrofitting ban poy kini ki pipe haman lagi truyik bat ya kata kamenta kabarang sa aro kumbang ila yus ngau mata pakalong kabarang kam do ta ngin persen ban ai sanction na kaleng ka government bakir department kan yo pendap ya kita basa bagi katu kan kilong yeng ki bompat include hakane Sa kumba piyo ya ka hitam. kiba kiton
kumba saus pa lai pu arteli ai gitu ya thang hapo thangrai matang ne baratu pede dan kumba rius pa lai pu so kat kum kadang skim kami petrem ta rius pa lai pu so teli kilo ya